I will say for me what we be a kwaba and from the party TV so. Abrantie bi a wo ahafumem ana ye friend say Kwame Peter. Enam abayewa bi a friend say Amina a woni no awu meka say baba ko. Abusiafo ana na Kwame Peter ehwe eye niam na eye Amina e de no fam. Awa ahafumem ebedu bedi podie eye Amina ko hu be ma foforo e ma chese be ma no renti ma no according to audio eye Kwame Peter chese oja no wachire ansana o ba beti ne kra e de afri ni sem no wedie okoni shop abrante na djuma no ya ne se wo ye mpaboa okoni shop dako e no kra wa djuma so okofie no akwa yi ade e de aba na ne okode mu ho no ne koso e wo ne nyankopon entem na busiafo ye nkohwe ya ne se jese ne nanfofo ene ade omu ko amse na Kwame Peter okaso ofa de ofia ba no wen a omukohwe ona afa sapo e de asen ceiling fan so achichire ne kon ama sisi ame no kase wato ananano mo se do so ne audio na oja ne wachire no munsem ne de bebre yanko ne yanko tiemra yakoba ya to aso e de ama Emina bema foforo sika woni nsem na wajame mintimi ntran biem me foso nso nyi na mintimi nim so tese me Emina titi ena mawu mi se edan ya woso beba wo mawu nyina Emina munti ena me nkwa ma Jeffrey me nsem da kra ni jawo hwe no sister pen ndasi mama da na ya mami sister de manyina jawo wati mamu nyina de munyina dinka mintimi ntra wiase bi mani ya meya mintimi na mintimi didi makoma ya meya yesi bi mini oba no nimdi oba no menya fu na se mini mama ya mene na kuma si oku skani ya wasame no wosu yes skani waba ya de na mishlaw omo na wo de oba waje nkofo yire no nkofo gas no akọ hand ama omo wo skanti wosu ya obeba na ka hu se obi nya obi enya schedule timda wasi wa oba ayere so no menta wasi nyame jamu nyina da wasi omo biara ho Emina wotese mawu adi sa medase Emina dase nyame hirawo na oma wa honde bi obenya bia so wo de ye wo ho emfata wo ko se eyisika ni bre na mena wote no kenya wa kame yi wa kenya mo na mo mablabo mu kama yi hwe o ma me no papa o ma ya de pa mo skani mo nkoko ntumba nkoko wo Mohammed me nam du ko ayi school ko twere wodin ma wotimi wi school be fa class mo wotimi wi school and wo woni nsem wa je wo sister ko dina man mo didi na mo sha black ndi mo sha white mo ni je me fuma brabo mu kula sa Emina bema foforo sika woni nsem Emina wajame mintimi ntran biem me foso nso nyi mintimi ntran biem so tese mawu a Emina titi e wonti ena mawu mi se edan ya woso beba wo mawu nyina Emina munti ena me nkwa Jeffrey me nsem da kra ni jawo hwe no hwakra no ndasi wo anyima mada mi pibia na ya sister de manyina jawo wati mamu nyina de minkra mintimi ntra wiase bi mani ya meya mintimi na
mentim didi me ho hyehye makoma ya me ya yesi bi magye minim ye oba nya funi ho anase minim hawo na me na kuma si wono okunhu skani a wasi wo same no 2 years waya ade ya mi shlaw omo na wo de oba wagye nkofo yere no nkofo gas no akọ handa wo skanti wo so yeden ya obeba na ka hu se obi nya skejawo obi ejawo meda wase wa oba ya a obeje mere so no meda wase nyame meda wase mo obi ara nho emi na wotese mawu adidi wate didi na me ne wope ana wonsaka no sasa medase amina dase nyame hirawo na oma wa ho de bia so wo de ye wo ho emfata wo ko se esire ana mana basa ene wote no kenye wa me kama yi wa wo kan se kenye mo abrabo ma kama yi hwe wo ma me no papa ade pa mo huskani wo nkoko ntumba nkoko wo Mohammed menam du ko ayi school kutwere wodin wi school be for class wetin wi and wo hu bieska wo nsem waje zakod na ma no mudidi na mo sha mudidi mo sha white mom ye ni je na mefum abrabo mu kula madam asi mame mane ha wate obema ba kope mame nso nyi tap send kwantia fa so send sika free amanoni eba Ghana se wo Europe UK wo Canada oni ha obia wo de an se obeko Play Store ana App Store na wa download the tap send app no wo download the pe obebusa se wo promo code and once wa bo Adepa TV e dia wo bo shem se pe wo Europe €5 wo US Canada dollars wo UK £5 tap send wo send this kana free of charge e betimi abeto mobile money wallet and as a bank account tap send rate mu kenkon Awusia for Abrante e friend se Kwame Peter answer no obeje ne krade free ne se no message a oja e de ma awusia for eno no se wewu a yembisa eye Amina na Amina so media no ebene ne twetwe nkomo ebisa no ne akoba nyina relationship ano ne eye Kwame Peter wa o se na mom dia no ne no awo no na tena be 8 years na mom no Kwame Peter one ne wu bie ye chire no na kabusia for ne hwe enim se oba be ne ho ade wankwa ankoye ne ho ade na kasakasa nso ba bi okro mutimi de kwadan sofo ene ade abusiafo Amina echire mu dia Kwame Peter na wawu na enye ono na nam so mu ogu ye enye ono bia na atete no se na Kwame Peter echire mu se sikani bia ba krom ho no mo ana Amina ene no twempena mo quarantine ni ade nyina ema no Amina ese enye no kro bia nim na mo sikani no aba krom no ofri abrochire ena chese wa ba be bia adwuma wo ho na Amina na konya bia ye se ne ho ba hin ha ni ntinu ne one ne maame akosere papa ne se o ma ne ba binda na mom no enye se ebia na papa na quarantine diamond to one ne twempena ewo ho abusiafo nya ena Kwame Peter nya botere anhwehwe nsem yi a ode age ne kra efri ne nsem anase dem for comment section for my sanso na for TikTok, Twitter, Instagram, Facebook baby Adepa TV na wo hwe no so na wo share na foto no so mo ba so bi edi komo Kwame Peter Albanti waje ne kra e de fu man kasa ne nsem abijafo wa ha miska ba wa ha sanso na shodi wa ha aye de hu komo twetwe e de ebro abusiafo akaba yeah dia record ejado ode asemwe ebeto social media so no Amina mame ebechire mu ye bring ntimi nkase ye bo ni nyina de mame na chire mu ekire se wono de na ko matata Kwame Peter sa so mame ye ne ba eye Amina ho ade so Kwame Peter no ebubu nua edibu eye na sum amo yinani wantimi amame ye Amina ho ade nti since onye ne ho ade ne de mo nkase eye oyira one no eti Miss, what's a story no Amina side after so what's a audio no I don't know about a afam. Oh, sure, I don't know. Michelle, TikTok food na Michelle so.
Case we about the no, it's for me, make us say, boy, no, a bit jinani no. I don't want to be hard on guy, no, but you see, if you for when you, it's well, we know you want more baby in your one. It's no, the aqua, the other say, boy, you be gunuso. Then you boy gunuso, the other numbers made in a samba, Bemano. Who has taking mental health very serious. And you were brought for so your friend low self-esteem. Say, who was I really be so a misro work on it? Wow, was I and channel depression in you, and channel anxiety attack, and check ubenya psychosis. It's a misro. So and now some about better a whole project work moi. Guy no e wo mu se guy no wedi nkwase asem na okwa akoto se nyankopon wa asam na do okwa akoto wo ho okwa akoto amoche e wo ho no we wu amoche de be ye no na wu de bio ye kakwa yesimu ye ebusua na mu ye ebusua no se sikani bia bakro mu ho no ma entinka de bio ala wo nya bema ana Anana de na say ni na o de show how far na eja unya ho no obi ebe fa e compacho position de ni na why ana de no nkasa na ye say ni ntina na eja wan kasa na ye say bi obi be wo de ekuta say e ba be ju ntina da ma why confused na cause case we menti ase menti case we ase so we ye be mam na da bi o Oni oba wo ho usisikeni abakro no so enti sikeni abakro no so no fere se sikeni na ba beje wo girl enti wu ku ho erade nyankopo wo ye koko mole akomatie wo ye bema onyanko bema abakro no so oba no wodo Oba ni nka so ni wejai. Itu so oba ni be ma ni sign kakra na. Wa sha se esu. Se na we ni tu wuku ho. Na omunim de wunya firi oba no ho. Na amina didi na me. Didi na me. Na se amina so do be didi ame. Obe chefita. Asa fita mpo. Obe tina no chefita. This uncle grown no first na yesu so no wo be ma ka so be just kill myself Jimmy no one fast can kill myself kill yourself I go to amoche wo ho inchile de awoya be na nka wo ni girlfriend yi na mo che current na 5G 4G 10G wo dey also mpe one kasa wetimi at network na ba zero ato afuna daka ato wasase ma ye de wahye ho arade guy oye more yes obi wa ye nka na chi asem mo nso we hu ade me kana amoche na ahwe no me kana amoche ahwe ne papa we say de kasa wo je nkwa afi nsem fine mental health wo ho low self esteem to chinkrofo mo ye niema but that's it shouldn't be an option. But Amina say enya no kra na first time guy no po we the fourth time kra do ko here because wakasa Amina wo ye ujijimi mekumi ho Amina wo chiti mekumi ho o ma mekura Amina mami ni Amina papa ni say abrante no kra fa poison pen so obewu tinka wana some de no kwasa e bi ono na ni bi onya free e ya Amina wona hwe ya dream yare woni oba wo ho woni be ma wo ho Ugo so unyi nya kasakasa no wetuka wo akwa adwuma no wetuka na odi wachi saa oba no jai no woni be ma nya kasakasa na wo kra ne se wo kɔ baby no stalk you jai no woni oba nya kasakasa o se mekume ho I'll kill myself I'll call the police jai no na wo jai no obewu wo ti wa na wo kan kra no so obewu na wo amemi ni amochi ni problem na da bio owo problem sani pa de bibie ni won ma betimi aye no
And as such people, when you tell them they have a problem, omo person meji atum say they have a problem. Iti jani man ebusuafo, omo kosa na yare. Me enen be ma me no wo ho. Me ni unya kasakasa. Anase bia bibi ni me crowd say because baby no etuka. Na wo stock na to dim into 10 to 10. Shodi so nipa fo ni bi no. And I can konya ni bi as a boyfriend. Ya go say me no be ma bi ets oni be ma bi ti ha bon komo. No eduru ho no kita pepper spray meja wo. No eduru no kita ken meja wo. No kita cardless meja wo. O yare. Yare complete. Me kan play nye play fa. And then also asesa. And can yes and can ja for the get any can ho bi. Me kan no kura cho no oba wo ho no afa phone. Who called you, Bema? Who called you? Now, there was some zim toxic relationship. Cho, one say, can say, Peter, kuno. We kuno ho fala, we kuno. Wo we yem kwase wo. Ye Jimmy wo. Obi wa mochi wo no wo hwe omo di san kwase asem na. Wait, me assure say by now, ye last no one nam atofuo one nam. Now they oba na dia na you feel that one ye wo. Hey, everybody go go. No say no Kwame Peter no to me say odo Amina to the extent say ontimi enja no. Nti ade kitu ebi na Amina be ya na che say ahye no. Opese oye no ho bone. Na Amina echire mu a the way o chire mu so ontimi say abusuafo no na amboa mu relationship because since omo hu say omo ye nuano mo ne de na ka omo tu ana mo na ntokwa enne mekumi ho ne sa ne ma no. Na o say nka omo timi eye bibi e de fa ho. That is not love. Sa die na na ewo mu nteb no wasn't love. So when you be twempena be mamu enka me hu ye ma no mo ye that dramatic. Now way kakra mekumi hu. For all you know, e bi kura mpo a nyankopon na nim die nti a wa ma oman ware. E bi omo ware ya ka ye beti na otwetwe oba no. We to chop ba na kunu ko so obi a ye bibi obeku ne ho idie. Onya ware this amara wonku ne ho obeku. What suspect wa me se onya ono no ho bone ye wo no obeye obon. But di nkwa mesra mo. Odo enye nhye. Odo eya asumdue eya abotre. It is a wo do bi na wo se why so obsessed with nipa na me so take break. Especially man, I am the because I make a me your bent no, make a sama man. Woo, you know, and that's our so very sure. Who done a bro so? Who done a bro so? Because Bible cast about be submissive. Oba bro once na sumukuno. Bear my dog when you what I saying. So ba say the bear my bed on ya want. Who say for the other way round? No oba who don't you any baby tia break. Tia break. And a bear must be so obsessed with you. None of casa no quiet, make me so jano. Relocate. Well, you know me and couldn't obey. Wow, me kind of mean jaw, yet and do my ya. Yeah. No, a silence girl. Into how your bar with your bear ma. Second way a cha. Cause Yariano, a way me and ye na yes, gender didn't know where so. It is a ocean on your bear call out, so the bear may call out. Bibi Kakranis was soon tiny and cause your dobro, sister. Or dobro, and you say, If you saw a cassa, say, or draw to Quanimun and so. And our real to Quanimun. Yeah, well, and I make us say, you want to cause what come at the public switch I will be oh. Not send to cock kicking wow. No one copy one bria. No one sume them on door. Hey, and no door a abusive abusive relationship. The next idea obey on so beku. Miss Odo where fia wo to fia be fia. I had a tongue crew and crew be fia. No a ball and no ya dobro. No a ball now so me chisa me down check. Me the ejano come no and no na you don't talk. Nti bo se onwa na me susu matse me so me meda won che wo be gidi obedi na ate afa so na nya mo da ho no ma na hyehyehye mo ho who go make the first move na hyehyehye mo ho enu na you don tokwa enye sa ntokwa na ye tamse kan me wo pa me boy ho a me ku me wo je me gala me bo tuo enu ya
dream yare. Would you do one GNDO? Who is Zare? Me can't cratro. It is only a bill. Now they all say, oh, your dog bro, a normal, oh, the coon. Yet you are cool, a babbit, not so ha. Me, may a man no se pampistic, a becca. I'm at it is to a woman who are dream. Uncle boy, you mean someone may should be able to, oh, boy, a young boy, but me, that's so well so that. Amina, any year, any or Cassa, any I didn't conform, I say, Amina, to use a hard boy in the car. What it is? What people about it to a giant? And my boo, me the mini abema, I do one can't tell me. So about me, Tato, was who was so mea cram, come on, away, Jano. Call him. About me, or man, and say me share video be, and I mean, once again, because I'm parrot, charming, or don't dominate, don't do. And I'm sure I miss it. Hey, Ababa wapa. Wada ni tin or da bed, you know, so me charming, oh, dominate. Mini abe mani sa boy now. Da mi won say video na beto. Me am koma daliani ejawo. Ye jawo e betie wa dream ni wa kuma ni won say oba je say wo bro once kasa bi wo ye you see. Na apem no do dominate na nka wan yankodo. Enya be wan na apem na ya lesbian. Ala yo supi. Na be me do so say no so be ye a hand time kasa. Me do pere do don do so dey brusu. Now she be ya Eti mesramo woni nkrofo akọ out so mo dance asuban we dia enye odo eya asumdie odo ntokwa eni de woni wo partner mo nya ntokwa na bia mi ke wa pake onyama okọ no so samwo obe pacho eburo nim ntokwa nim disrespect nim ipo disrespect be ma resolve ye no ba ti mi be gun kotodwe power chon be ma ti mi be fa nkrofo be power chon na ye odo ene mekumi ya dream yare ya dam I was see ya di kwa ankafo psychiatric hospital ndi ko treat ya ko treat o me na bipolar ya treat bipolar so be ho na atie sikurom na wo wuro ho ene sa nyama we ni na so edu bebi na ya timi omo no omo find refuge or drugs no we use drugs e di heal omo ho eti me sra wo ha wo boy wo girl na se bibi kakra eye bro eye mekumi ho satama yesu saluso a wa dwin so at bible say na me ya akwala na me ya nkwala anyama wonni na ma ye hu na wo peter we ni ma adeda ho a wotimi ahwa ma amina ya de edi amina so ya ma amina do atete wa ma wewu amina ankoye ye ka de say Priscilla Rosalinda so ebia wunya kwa me peter audio ni bi entie yankwe ni entwa ye boni ekotie emra ye koba ya to aso ede ama Emina bema foforo sika woni nsem Emina wagya me minti biem me forso enso nyi Emina minti biem so what is mawu a Emina didi e wonti ena mawu emi se e dan ya wo so beba wo mawu nyina Emina wonti ena me nkwa ma Jeffrey me nsem da kra ni jawo hwe no hwa no sister pen ndase wo mama da mi bi ana ya sister de manyina jawo what mamu nyina dinkra minti wiase bi mani ya meya minti didi mo hyehyɛ makoma ya meya yesi bi magimi o mini oba no die oba no menya free no na say how am na me sino okunhu skani so wagya me no so yes skani waba waya amishlau omo na wo die oba wagye nkofo yire no nkofo guest no akọ hand am omo wo skanti wo so yeden ya obeba na ka hu se obi nya schedule obi enya schedule timi da kwase
medawasi wa obaye a obeje mere so no medawasi nyame jamu nyina medawasi ya renho emi na wotese mawu didi wate didi na men didi na emen ne hope ana wonsaka no sasa medawasi emi na dasi nyame shirawo na oma wa honde bi obenya bia so wo de ye wo ho emfata wo kwese sikani bre na pasa na mene wote no kenya wa kame ayi wa wo kan se kenya mo na mo mabrabo ma kama yi hwe o ma me no papa o ma ya de pa mo hu sikani mo hu kokko ntumba nkokko wo Mohammed me nam du ko ayi school kutwere wodin ma wotimi wi school be for class wi school bi ska woni nsem sister kwa dina man mudidi na mo sha black with the mudidi mo sha white mom en na ye ni me fuma brabo mu kula Akwa be from Radipa TV so ba so drop a comment share video na ko talk for no so mo bra so be no mo match on my dream oba so ade papa so ye ni so be subscribe button obo so send a video to be about TV obi bi a share ma make us a tap send aye juma ko bia wo Europe Canada US so send this guy e dey abaga na wo dey form mo account and as a bank account for more than a Play Store and App Store na download tap send app man or download you will so promo code and one so about the TV e dey show about the TV show we are or first transaction on you becho €5 so Canada and say US so becho $10 UK £5 because this tap send app no for do juma nyina e wo hono mo efa MIA ade aye kwame Peter you know and I just say for a church or my dream oh man if you more eka say Amina if you are no and I just on Kwame Peter Antna ye Kwame Peter so na nya bochire ene Amina entime to anamono ankweche oh 8 years de makobi na mum no munko bisa say eye eba abemu no na breso a eye o maame ne o papa Amina maame ne o papa ka say omo pese eye Kwame Peter ebe ware eye Amina no awa me ware no eno na chese ema eye Amina so etwe ne hu free eye Kwame Peter fia na echire okọ ekoda ho no aba na mu no nti ho biem ti say na okọ ho no fa comment fa to comment section efa ema sorry ebe fa Hey. Ensema eye ekoso Amina abechira ni die mu saso na Kwame Peter no de note no ja de ema eye Ghana for say ene ye hu se won kan ti asefo bi odia na ye Amina na nam so ema wato na nanom ewo ensie do so ewo honoma ene na beka de afasa asem we ehu ade pameda se mami chia hwefo a ehwe TikTok for YouTube for Facebook baby biara o hwe me biara ana o hwe nyame inshiramo se abrenya na mo kai echi na mo hwe na mo de mo comment esamba depa mamema abusiafo a eye adeya ya we ato mani yako memo mo yako wi a na afi mechia eye woma sebe so bi obibi kakra osu beku omo fanya futu so wuo no se ye mienu ame 1 inch nkra me fa ni agro si ye mame e bia wuo ni se ye mienu a just half kra me fa ndi agro ton se eye baako na me be ye sa de we yenhwe eye abrante wa na wa ye mistake papa yesi nka owu achi de nka ye papa na nka de na be ba wo ya de ye a nka de na be ba na wuwu achi mom no ye kase ade a wo ye no wan ye ne ye adepa one thing ese se nipa da sane bi ate ase ne se wo relationship mo ho na sa won ware your ba no na se nyame ya adom na one of ebia omumu baako wo dem fan se oba because be man na ware nti sa wo your be ma oba na se mu relationship se the American no na se matna eba bam lockdown a okay lockdown crofo anwale kofo ware nti edie mpa na beba musomato mu bibi egu afa ye den e na man ware adepa memeti wei sasem we meka na mekoso aka me no wo twempna na ma shest time a esesa wo ware me na won ware me na kofifufo na kwa akuba ana kwa ameba so de mi pesa me wale o meka chose okay mini obi wo ho but that dia me na won na
but so why you ready so ba wa me dia ene me list ni because me busu afie kra me ma nko nti me list na nie me a me kita ma de ba bia me ko bia wo mo nti list a me ma me ne busu afo je no hwem wuhwem ne a wuntimi ne ka kira me a me cancel free enya by force dia wo betimi no so fine nti sa me hwe na se bia ba ma foforo aba na so ba ware me a meto ho ye den wo ba ye so wani mo nyam ne awawe me ne watena me ba kura bam na so me da so te ho a dia na kire se wo ba ware me wonya ready adepa da bia me kase se ba ma so ba ware wa wo pe wa wo be o make sure so ba ware won tem se dia ba ma foforo kura me hu nti time a wo ye no sa time no na nka me expect se ba ma ne so do no a nkonko ye no bibi kakra bi because uhwem a eye fa ne afa eye busua ofa se dia mikra ofaba de enei bebre na wale mikra nka me wale bi eye normal what I say inti se eyade a enya enka busuafo mpre be ma ne so omeye oba ne ho ade inti wanya ne ho ade na bia wo hweye se niema nkoyi adepa aho kire eye yawo se wundi hia da ana wo ho nkire wo da na obetena se aka ne opesa wonka etrebo ha wo ne be ma ne da na so dia wo bedi mpo na ye den inti so be ma foforo bi sew se oh e bia hwe di bra na memnya yi a me de efe bi no why not Magister no na mo mesesa wonso oba no ma wani da ho ma onya akona wo kogister no ma ni hu se me ni obi foforo neti o me ni obi foforo neti enti mesra o sika na wo de ma me no pa se makosi kuma na apesa wonje de ende unya pa de wunya na mo pesa won wale me a me se me list na nie bera na be ware me o wale me wi akosi kuma na me de be ma no wadi na enso sente sa na still na e bia bona pesa omo ho ka woni ba ma ne ntena se atrebo ha kasa eye de papa woni ba ma ne ntena se e bia papa ana boy menmire sikani bia wa ba krom ha no ni nsem wo bi wo hwa ye nso ye chi ni bi yanimu ni bi nti me de maka kire na nsem ni obi wo ho still na wo pompo amede a ene atrebo wo mkra invite ba ma no wo ho yes somebody can catch and say we obi wo ho enti wo catch and awo man no ma boy na ba ho no hu what I say but sometimes the man no ye bibi a efa bi no metimi aka say lady no wanye ni ye say yampa mintie mintimi nkodibsa because nipa no wawu enti ne nsam wo ka no mintimi ga say 100% what I say because utie na no kasa say dia utimi ka say wo your ba na fence a wo foforo na utimi yi wunsa te be ma sum e ma na so timi pagya ma wo ma me krot ho a wono oba na no kasa na me de bunu no wo foforo na wo se be ma na kakasa bi etie nti wo ba be se timi yi wunsa na wo de ahwe be ma na sum e ma wo ma me tie kire no wasan wo ba no ade na wa mo be ma no say ye kasa ye kasa ti a ade na wo ma me na mo wa mo be ma no whether wo watere wunsa no no wa nti mitimi unsa in a way no lady na nya ade ma me nka no kware because some yade a ono ani kasa na me de kuma no kakra me de back be ma no natna wo hwe ye na wo hwe na wo mpew wo ye oba na wo hwe me atie sasem we woni be ma atena be ma na woni nete no wo hwe wo mewale wo ukotena na so aye den tutu firi ba bia wo no abrina na nyinsan no na kakra na obewo wo so ukotena according to ma me na asem o kan adepa wo so ukotena okosi se obewo okay ukotena ho mo wo nti wo wie ye no kasa na bae ono sanko ne ma me ho okay adepa ho no kese se lady ni ma be ma ne ti ase se mempewo lady ni ma me nka no kware won pe be ma ne bako sei ni ma me mu ho oni ni ma me ne da ofri ni ma me ho adepa boy no ho me say ba fie ni ade lady no on pe be ma ne bako sei ma me nka no kware hwe oba o pe be ma se wa ye mistake ni waku ne ho so onye mistake ni waku ne ho at least show the dead body a little respect. Once a boy ne kasem no see me wu asha white, wa sha white nso. Me wu didi to she, ama hwe de anafo aye. Na wonnim. Na wonwo. Hwe de anafo aye. Sha white no kra no, wa sha white no de ye interview with that one man to kra mayo into wopewo. Adepa me se me no be makrate na e bia bibi se ya bai
me say why no why big mistake so ku ne ho eye me ja na sometimes sa eye mommy ya wo a ye ndi nkomo kakra se bibi ha wa bie wono na kasa etra bo ha ye wo me na that time na me that time se ma kam me bie ma no bibi ha me nkada na hyemi ho na hyehye me ho na hyehye me ho na me a me de ma adwen na me de kom na ase it ase me start ya me madam Fajela on de nyame hira na etora bi wa waboa me wa ya de ana me start sa fe make asa inti make sa asem wei e de a kire e bia na boa ne ye that time wo ye nipa da sani bia na wo hweme na sa wo ma asem e hye mu na wo mfa ma out a me nya beauty a wo hweme sa not here fi so buy won kana asem o on ka na hye ne ho na enye sa nipa sa no betimi eku ne ho sa nipa sa obetimi aboman enye atoro bo ha momi enkasa ukasa kura eboa ade bia wo komu no woni obi nche ade bia ha wo no woni obi nse na wo kwa no wontimi solve solution no obi na betimi aboa wo nti wo ye dan wo ye nipa wo hi obi wa wabrabom for obi as your friend na bibi ha wa wo ne nche se e bia benti wa wo ye owu ye se ye no wo good friend and wo good relationship bi anya oba side se be ma bi side a enka de pa nkonku ne ho because anya obesusu ho akire onya akonim chale me na me pesa me nku me ho ne you pesa anya minimum mama we jimi papa you the fool you don't kill yourself because of woman why you crazy so me travel no ebra eye audio no beto ho no na say news na kasa ahyase beto ho no media no etwe ben eye abatie no abusiafo ene namfo ne ade na dafu ba ko ka say oni na we adwuma mu ono ne shop ne na ono so shop shop ne na mo no ne na di nkomo pen say the girlfriend bi oni ne ti na chese girl na ti no nti o si mewu ana na mo ba so nti ono na damfo no den no ye eboa no o so mu de o mutu ne fo say ebe ya jage na ti but still adepa woni oba mate na otete waja no woni oba ate na wo hwe no wo betete waja no me ti wa ya mani anwan adepa bibie ni wo betimi aka se me ku me ho ka magimi sheshu black so oni Amina papa bai Amina ya die na wane ho Amina queen what so to way me wan die bia extraordinary bia wa Amina ho sai sabi na kwasi okuman na ekwa nti akwasi okuman ebi ntebi sanya na sie senka minim se akwasi okuman na bi di bia chi ade yes ode wo adepa na minim se akwasi okuman no ebi di bia chi because me no mo me window ai obi window na me koto ade me say me tisa what you say we are special ba ko na me di ni yeah bone abo me koshini amramba o koshini jaide o chere mama me kama me say me koto aye na na wutie me say me koto akomi dele o be fi bibi asa wo fie ana me say o mama me koto aye ya ka ne say tilapia ya madam ye wo ho iti me koi ena jama hu na me na me say edi na ko ana me chebe me say na me chebe window na no and be person me ntie masum ye me to so sama fo me ye chanka minim se we da nya me fa ne de na ne ku bible ye obakume asome homa ana se de na asome me se me asa chechire me content obo na bi me kwade anya ye sama man point na wujina ho man fafo me say na afa me to ho na titie se makoma me wi na me say sorry me so me anapai na me say na kotwa mu ho na me hwa boy na nim na me say na de wiye bi o say aden na me say na de o say aden madam uni mi ana na me say me so me ye later na ye no me do na me pack na me hu so no me pack na me chiao no me say na do ye hu bio o say aden I'm say o mbae afa say don't need me na me so jai na u kaza afa me kwa no wa shima ti kwa sa na me so macho
Nti adepa ye wodemu dawo. Nti bi Amina de mi. Amina de koye obrisu de Kofi Kinata kan no wante. Wose mu fie wa. Obi dia wo wachi. Nti ade bi ayeye no mo ne nto ye boase. So office order obi adesen. Obi nkobi nito, no obi nso nito, no obi nito, no obi aye ndidi so. Obi hunya fe, no obi hunya fe no. Wo. Nti ade bi ayeye no mesrawo. Enkase de wo yi wo bo ho bai. Hey, de atwa wo ne sen ne na wo no. Nti enku hu because of oba. Enku hu because of bema. Minia na kwana wo kɔ no wono obedi nchi o obetimi kura so no na kunwa wo besra bɔ ne fache adepa so yo no na kunwa me say ebeye kakra no wasra bɔ ne fache na obekɔ soro hemem na wo kɔ hell iti kuna wa kunhu na no na be solve problem no na sa wo ye coward wontimi nya hwe wontimi nyina asa bema na ka bema de yesi bema ne de ne ho akodim iti bema ne de ne ho akodim na so obi pa wo kunu a ana obi pa wo jira so we waka adwuma na wo ya ne jira wo ho kakra na obetimi na fa siesie ho ha forget palanga jua bi na wo so siesie ne kakra akra amena ide ne boso amena nim ni na chi ayese sim de gongon zanzom ni nyira pe enti die na wa amena ho yi ampa wo so nsa white wono so mu ya wa sa white ana chura sa wono no na bi ai amina o tsunsum ase na wo so nsa white no ko se tuntum na be frɛ no ko de wo kae na do to ho nyansa na ko ye no di so ama wo no wa be frɛ no wa sa white nso asa obi aka se mi wo ensi me wias wo be kɔ ho nko so wo kwa wo kan ansa na wo kɔ wo ye wo no anya kura na sunsun bi asom o de be work against you amina no ya mesra mane mema woni ba mane te na wo mpe na amane hu e mane bebre ya ba ifo dodo e mane bebre minim se ya dwombone na ye wo mo wotimi ni ba mate na nimpa wona kuma mu se wonno no e mane bi na mane so bi woni pa sa ba yo ya menene na me nwale no nanso medwa sama tu kokko ni fita ni nyina firim abro ni beye wote se jai Kwame Peter na oboa na. Kwame Peter boa na ho. Tio, Kwame Peter me se oba na wonno Kwame Peter. Oba na no Kwame Peter. Na se oba ne no. Peter no so do no. Enti mesra no. Akoma ye ha wo do ho dodo Oh, yeah, Saturday wo ho. Kwame. Na Kwame de again. Oh, Kwame. Peter. Won bia. Peter mano Kwame for me mama kuma ye mre dodo Peter won simpia na wasa de Kwame pushaman yes I Jordan for so they was getting your mirror one for Jordan for nti o ye de ni Jordan ntia o say wo wa no the video bi abekire oba o na me ba ya say me solo ya say shadu wa fugu na me na me hui den atade so we dey anya ti o mo sasa nti me sre ye kan na edidi agro but na ye kanya nsasam nti uti e beboa wo mesra wo because ye nti me nsebere ye sen kan dwasasa etrobo ayi say ye di agro kakra fam na ye de nti ye sra wom hwe de Joshua ye apel nti mesra wo ye ba na wo hweme wo ye be ma na wo hweme oba na wo ne nti no wo hwa na wo mpe na gya no oba wo so be ma no wo hwa na wo mpe na engigi wani mu ngigi ne sika hwa ewo mu se nya Bible say de nam ne so hinti dua ne beba no wonnue anya wodi eyawo na do kɔ ne krachi nti mesra de si de mesra wo mempese bi besi biem wo ye oba na wo hwe na wo bekum ho a tete so wo hwe na oba wo do a tete so na se me se ade pass me ya to do mu nkiti bi jimi kakra bi enam se ye mateso Matiso. What is so no. Oh, so I'm almost about the comments there to comment section. Edit Amaya no like your pages no TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, no baswa, no subscribe. Subscribe to my also send your videos be about once in here. Obenye bi a share ho. Aha, near the community training na edit ABC producers on boy Chito, Joshua na Fuso, Tio. My name is Kabagio na Fuso Shadi, and I didn't community training na edit abroad. Miss Ama and the Baba Sanso Eshebio, Yakam.